Wengenza wethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngingumsizi. Izoba namhlanje inkonzo yesikhumbuzo ka-Dr. Alulutho Mazi. uDr udluleke emhlabeni last week kuthiwa-ke waphoqa ukuba asebenze-ke noma esebikile ukuthi akaphilile kahle, kodwa-ke usupervisor wakhe wamphoqa ukuthi asebenze. Wase-ke yadlula-ke emhlabeni esemsebenzini esibhedlela-ke esiseThekwini Prince Mshiyeni hospital. Ube yi-intern doctor. Lezi ndaba-ke zasusa umsindo kakhulu esikhundleni zokuxhumana, kukhulunywa ngazo kakhulu, kubatshazwa-ke unyaka lo wayeyi-supervisor wakhe. Kusolwa yena-ke ngembangela yokudlula-ke kwalo doctor obeyi-intern lapha-ke esibhedlela. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba njengoba-ke lwenzeka last week inkonzo-ke inamhlanje inkonzo-ke yesikhumbuzo. Yeah, sengathi-ke umoya wakho ngalala ngokuthola. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Nangomunye lapha ey'nkundleni zokuxhumana ephejini lethu ethi-ke amabhulu asemsebenzini kwaze kwakubi. Nangomunye ethi-ke amandiya awasifuni shame. Omunye-ke uthi bakithi ave kubuhlungu indaba-ke yalo dokotela, sengathi angalala-ke ngokuthula. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ungakhohlwa ucindezela i-subscribe, uthola zonke izinto esiy'phosta kuyona-ke le channel.